Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga isam-isamam tilim mabas asa nga iliti ka aroba si kabadaw. Ay, kasadaw, pitsaw-asaw. Saan mo tamaw-awanan ti sauda? Saan arumbang akatawa am ti adda diferensya na tao? No siyak ti saan mawawatan ti sauna. Saan nga agsasaw, tapno di daan mo asa anak ang makabalbalikas. Kasanaw, no adda makisaawon, no agdamag, di kakatagsaon. Saan ka sumungbat tapno di da maduktalan, adyak makabalikas. Ay, amukon ka! Ha? Nauyaw kalaunay! Ay, sana pa naguyaw day jay. Apay nga ron asa bali ti katawam anak kakita. Nagagangay la katawa. Apay nga minadi na pa'y mailimod may tikinangunguna. Asino ti kasunod mo? Nakarupangat ka, Mike. Nakadanon kanyak ti aramid ni Paribadong. Apay, anya ti aramid na akasurun mo. Ay, manipod sinublat na ti tricycle ni Kwaraw. Ay limastog. Ay nauyaw pa Na, kasano ako nam alimastog? Asino ay ati inuyaw na? Ay agpataray iti nakaparpardas. Inton adda makita na. Uyawon na. Ay, una yan. Ay, nagmade ti kasta nga ugali. Ti aguyaw, iti pada a tao. Ay, day tatidimanon kanyak, akababalin ni Paribadang. Ay, kat bagbagaam Aha! Laklakayan. Amunan, tinasaya at kinsaan. Anya ti gatangam itayan, kabadang. Ay, napintas ka kuma. No saan ka tulang, maray? Nagalasan ti saom. Kasanaw, kitimbagak itayin ti gatangay. Ang paulit-ulit ka, Mike. Adda ngamin gumatgatang itay. Ulitak, ti gatangag Kape, asukar, kan tinapay. Nanggagmumit siguron. Wan, saan mo masapol apigsan, unay? Nanggagaw. Nanggag mo at pinigsaak. Mabitlang, taalaw, tikat gatangang. Kape, asukar, kan tinapay. Oh, tay bayad na. Yawat mo matan. Ay, ilistan pa lang, maray. Umutang ka, naglastog ka pa Ingkan, sa anak nagpautang. Inuwar mo lang harudin, ibabawin pa lang, may. Unak ano gatangam? Utangam matgayam. Saan ka pautangan? Ayan nga itiginatang mo, badang. Ay, saan ngagpautang daya ba? Apay asaan ngagpautang? Kano binayada ko, tisigod nga utang ta. Imbagak lang, atulang. Imbabawi na mutan, tinruar na nga utangag kuma. Apay nga may ngembagam atulang. Kasanaw, kit imbaga kong tigatangag, ang impaulit na palang, Mike. Si kalangarudan kadda masapol na, si kapay tagpalastaw na. Haddan to lamapidot ko akwarta. Agdirsi na to, mamay, ta kompetensyak na taba. Ay na, pangalaamat ngay iti kwarta pagpuunam, day talalastog mo ti agadaw. Ay, basta nodan to kwartak. Kitain naman dadya ba? Awan pa igatang mo iti asukar kan kape. Tirsinan to laki dan. Anya itayan ti gatangam, basag. Gumanangak man iti anguhan kan hamon, hahawad. Sabon kan asukar ti kayat mo asawahan, basag. Wan huma, hahawad. Nga guray ka atala, kwan. Wan, hahawad. Hawuna lahang ni huy. Anyamit tigatangam si kabasang. Imbaga, nung manggag, kan mawatan ni baak, timbagan. Agang hahang ini hamon, yan ahuhal. Mga tangkay di ahukay, habaw. Ay, rugyam manan, kabadong. Bigbigat agoy-uyaw ka manan. Kit isumit timbaga na maray. Ano nga ini habaw, ahukay, kunan na. Adtoy tikat gatangam basag. Saan mo nga italtalak day taalaklakayan? Ay, unay lakat ni Pari Badungan.
Ay, anya man ang tinaramid na. Ay na, inuy uyaw na jay ngungo abalasang. Jay gimatang ijay teresena ni Marikwanang. Ay, kung namatlat na taermot ti loko apare badam. Ay, saan nga agar aramid ni pare badong? Taaddan tumot gundaway nga mga nukas jay ti mapasamak ken kuana. Katawaan dan tumat. Tiyan muna kat kukuha namin agundaway. How? Agnakam tulaeng no addan tumot pakapilawan na. Ay, una. Ay, nangruna. No, agsakit na kam ti uyawan na. Ay, iyad adayom ang mapasamak to ken kuana. Tikas jay nga aramiden na itipada na tao. Ngem no isaw, ti pagnakman na. Ang mga no mapasamak ken kuana. Tapno agbalbalaw ken agnakan. Ay, ano ti agrek-reklamaw? Iti kinapartak mo nga agpataray iti tricycle, paray. Ay, mapayag ka dumangon ti papanan nukas lapadulang paray. Na. Una, adayo ka iti aksidente no naanad ka a driver. Ay, nanadak paray. Uray na partak ti pataray, nulakit na laing ti driver, ay kitadayo ti aksidente. Saan mo ang maibaga data? Saan unay kumaan na partak ti panagpataray mo, tadilika daw. Ay, mabibit ang makadanon, no napartak, kunak lang aro din paray. Ay, di ka man kundi palastog, pare. Ay, no dalakit ipalastog, awan dakis na. Ang tinalastog, adamat oras na amarpuog. Ya, marpuog. Ay, marpuog. Ano awan mo ti ipalastog na paray? Ay, di ka unay. Ang mga no pagbabawyam iti udi na. Apay ang makasangsangit ka, ading kao. Ni nga minhatamano, inahatawa na mo. Ha? Ni tata ba daw? Kinat-katawaan na ka? Wan hanong, naharo na dyan hatamano. Bayam lata ni tata ba daw nga dahing? Talaga kas jay na dayjay. Di na mo tiraramiden na. Amayanin na hamo, maglakayan. Laklakayan ngam nakurang nga ti panunot na. Kaslahan ni Mano. Wala dahing. Isuasaan mo apaglidayan ti panangkat katawan na ken ka. Dumtang to ti aldaw ang makaamires. Napay ngumahalon, Mano. Way natin kao. Saan mo latan nga italtalay? Dadamag mo ka day. Adandanin nakadong parmi pari badong itilugan. Gapu iti kinapartak na agpataray. Ay, uwan ka nung ganon. Ay, inton imbabawik ti tricycle ni Kwarog na. Imbes a kinaasyan na, iso nga impasublat na. Angam di namot among anadan ti ipasada na. Ay, ipalagip kung tumanan kan kuha na. Anadan na ti tricycle. Wen kakaasimot ni Kwarog, no madadaal jay tricycle na. Ay, nagpakpakaasin tumot ni pari badong. Iso matinanggapuan na alumastugay. Ay. Kunam no kalaingan a driver. Ay, sugsugak sa ni Kwarog. Tasublyan na ti tricycle na. Aglugan ka kaday, basang. Yang ayan ang lungan hangha, kana? Handa. Ulitin man timbagang basang. Saan ko nawatan? Awan, kana? Kanya nga awan. Ano timbaga mitay? Saan ko lang nawatan? Ohe, kung ko nang bagamay. Amay nga nawa nga, kana? Ay, kwa nga, men. Maray awak nga rod king ka. Uray ado tinasaom, mawan mo't nawatak. Nauyaw ha, tama? Saan nga uyaw day? Ibagbagag lang matipod now. May salang ang pasaheros, tikurang nan. Ala, aglugan kan basang, tayon. Yang kaya ang lungan hangha, nana. Nauyaw ha amin. Ingayon, aglungan na kini habali. Anya, ay, awan nawatak ngayong bagam. Oha, kung kunam maday. Nauyaw, wala hay. Ingkasurutan ni Kabadong iti ospital, Maray. Apay ka di Maray, anya tinapasama. Ay, nagkapuak ngamin iti ilay. Nakita ka na aksidente ti tricycle ni Kabadong.
Pimusay ka din ni Badong Kaw. Saan? Ay, basta inkasurugan na di ospital. Adda ka din nakadungpar na maray. Nagpartak ka nung amin ngagmanihaw. At ang gala at ang nagbalasiw nga asaw. Aso lang na-aksidentay. Linisyan na ti asaw. Iso aday jay. Na idong party tricycle na iti pader. Ay lang arod maray. Tamapanak ija ospital. Sika ka din day taba daw. Kas kamula mamay. Nabandaan iti adu apuraw alupot tarupam. Kadi meg na pati panagsaw saan ang maawatan ang sawaw. Uri teman ti bagbagam jak maawatan. Marigada jak wagsato ya. Isu ka di nga dabinda tarupam. Talimtag tasungaw. Wey, na isang daw. Nakaros. Tuya. Pati agaw. Nakaros bitayin. Nayarado ka behig. Anyan tungay titsura mo numaikatibinda tarupam. Hayaan mo pa yan Ayun na yan tikasta na pasamak mau ba daw? Enteng, nakitam ka din ni Pari Badong. Ay, mapanak pala iji ospital. Nadisgrasya ka na. Ay, kahit, anya ngay nga tati kunada. Anyat na pasamak aya at talaga kunkwa na. Napartak ka nung agpataray. Isu akas jay, na-aksidente. Ay, kat nukas lakukwa na kanu ti kalsada nukas jay nga agpataray. Linis yan na kano jay asaw. Isu akas jayin naidong par kano iji-igig. Kahit, mabalin nga tapay jay tricycle ni Kuwarog. Takal nga ron ti damage na karag-karag lang nga ron. Ay sus, sigurado nga agriri ni Kuwarog inton makita na ti tricycle na. Ay, day tati parikot. Talaga, nga agriray. Ay, alatay nakita ni Pari Badong. Ha! Ay, isi ka day tan, pare! Kwa, nagrigat ka, bigbigin. Saan pa ang maawatan o na ti panagsaom? Yay. Yala sa umare. Pati ni uyang ngaw. Ibaga na di na maawatan ti saok. Ay, agyaman ka takas talatin na pasamakin ka. Imbag pa napila ka mabalin malingidan iti pantalumay. Pero pa awayan laanin. Yan nga ngay nga ron. Saanin na maibabawi ti na pasamak paray. Sa anak makapasala sa kabutang Ay, talaga akabutang da kanton dagiti tattao ken awanan. Dakkel ti damage the tricycle. Iyari na inanana? Nakabot mo ng namat to. Ano ni himangam? Umawanan. Isa mo maawa ha? Bebe ko basa. Ang banan hanon ina, han mawanan hautang mama. Ha? Ayun kaya basa. Ano na? Nakaano anya. Bagi ayam ki uya basa. Patawa na uma. Han kahangulan hata. Hita? Nuatanan mawanan hauna. Wayaran. Ayo, anak balasa.
Ket ngagsarsarita kayo iti balasang akinat katawaan ba daw? Ay, nako, Amerika. Imbalaga. Pada kami. Asal, asal. Madingamain ti aguyaw. Nuad niya ti nakaparswaan ti may sa tao. Awatan latan. Paninatan. Uray, asal nagbala. Kanya kumapay nga eh. Maibabawi ka di pay. Maha mo akalay unak anak kamas. Yapno saan nga. Umunay ni amo. Iwat ko. Anya nga ita. Agbabawi ka mo't siguro. Madingamain tinalastog ken na uyaw. Pag nakmamot siguro daytan. Ken liklikam tinapartak a panagmanihawm. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ay na, tatabadong. Maditi aguyaw. Taamangan no si kati mauyaw iti udi ng altaw. Liklikam at tinapartak a panagmaneho. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ala sigay! Dinan tiragibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Fuji Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman ka rin titingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Imbag tada ni Tata Badong diti barangay hall, Kapitan. Ha? Ireklamo. Tada nakakita at tiniba na ti sabami. Ay, pares. Pa maruam ka nga gala iti di mo mula. Adda ka di ebidensyada. Asyak tinangala ti bagbagana sa baday ta babae, pare. Ay! Saan kan naaglibak? Tada nakakita kan ka. Inlakom ka no kan ni Tasha. Anya ti pamaniknik mau? Kayat mo ka di, tapaayabak ni Tasha? Tapanagnakan na nga da inlakom kan kwa na? Awan met ni Tasha ditoy. Sakbay api manaw, nakasaritak. Imbaga na asika tinaglako iti awit na asaba. Ha? Agtatakaw ka? Iso abayadam dyan nalam asabami. Wait, bayadak to, no da kwarta. Nanatoyan, kasapulak ti kwarta, tamasakit ti anak kong. Kasta ka day. Awan ka day ti mabalin mo nga ilakaw. Taba kumati sa bami, taiso kumati ilakok. Ang awan mo tan, taad na nakakita at tinaba ni Tata Badong. Ay, unay ka ni Badungan. Alah, basang, pautangan ka iti kwarta. Igatang mau, iti agas ti anak mau. Saan ko mga awatan ti kwarta ayaw awat mo? Ngam kasapulan ngamin ti anak ko, nana. Iso nga rod a pautangan ka, takaasi ti anak mau. Agyaman ak unay, nanatuyang. Ay, pakibagayo man ka ni Tata Badong. Adi na alaan tinabati asaba, ije bangkag. Ay, imbag na nasabat ka paray. Adda ngamin impak pakaasay, tinalam ti sabana. Di mo kanual alaan ang tinabatay, nay. Payaya nga isakit mo da dya, babae paray. Babaem ka di day. Nagdakas ti panagsasaom. Apa nga kinistungan na mo ti baray. Gapo iti kinadakas day tangiwat mau. Day tapay man ngiwat mo ti sipatik. Pumanaw ka dito. No di mo kaya't anayunak dito. Pagbabawyam day ito nga naramid mo paray. Awan pagbabawyat. No saan adakas ti panagniwat mo.
Ay, awan ko mat naramanam. Kukuan pa ita pare. Na, Mapalis kang tumit laing. Kukuak tumay, ti mauday, apagka. no kayat mo. Rugyam itan ti agpagaak, no kayat mo. O, sige. Ay, mapleng kanto, nusak ti agpagka. Urayak day tagun daway. Ngam ipasigurado kan ka pare, Sikati nakabasol. So asaan ang mapasamak? Ti bagbagam ang mapasamak to kanya. Day tatikunan. Oho? Ngam no madanon ti bagbagak apa ng katawag king ka. Agluakan tumay. Inteng, Eh, agsubsubang kayon samot ka ni pare Badong. una, kakaguran nakit din, ti panangibaga. Adi nan takawon ti nabati asabat ti akin saba. Ay, nuapay ngamin adin ang maikat ti ugali na nga agala iti di na kukwa. Idi bagak detaken ko na. Madikit din ti sungbat na. Iso, kinisto nga kun sinipat ko ti bibignan, Anya, kasta ti inaramid mo ijay kumparaim. Una! Maditi pa nagdengag ka, idi imbaga na babae ka no ti agrik-reklamaw. Iso nga isakit ko. Nagmadimot ti kasta nga imbagana. Ay, nagrugi akapanunutan. Ay, wun! Iso ajak nalapdan ti bagat. Tinibab ko na. Jak amo no nagkabibaw ti sungo na. Nay, nan ano tasungaw. Gapuanan ti sinalbag abatingting daytoy. Anya ayat ti inaramid mo. Takas ta ti inaramid na kin ka. Imbaga ka babae na ti agreklamo di barangay hall. Tiniplak na kiday. Ay sinalbag da di abatingting. Ay, di munto mga min maikat ti ugalay nga agisawang latan iti sao ang makapasair. Di mo kunay na dadya man na nabatingting ti sakay mo. Saan ko nga isakay? Kaya't ko lang nga ipakaawat kin ka. Asaan ka nga min nga agibot iti sarita asaan nga umnaw? Saan ak mo nga agsarita no awan ti makagapaw? Kahit kanya ti pamanek-nek mo, ababae ni Kapitan di kong kunam. Imbis asyak akong pare na ti sakit na. Saan mo ita dayjay? Saan nga umdas dayta? Tapno pagatapam ida iti maday. Ay may saka may. Kay saan tak maday? Dayta kiti madikan ka ba daw? Nalain ka nga gatap. Anya ka diti pampanunutan, Tata Badong. Nung matulungan na kiti parikot ka. Itad cooking ka. To'y napintas a burburan nga asap. Anya ti paramid mo, Tata Badong. Basta itad mo ati pagbagam nga aso. Wain, kung nagtumay. Kalakalaing, ti paramid cooking ka. Douglas. Anya nga ruday ta. Ibagamon atat no aramida kon. Saan ka diya kanayon ka, di barangay hall? Kadwam, dagiti tanad, no daduma. Uwen mat, barkadak namin ida. Apay ka di. Ika gumaman nga lang tayo din ni Kapitan. Ha? Apay ti adi ni Kapitan. Ang madansa mo ta kanayon iti bulsana. Iti pitakan na. Ay, nagkapoy kan. Ipamuspusan tapno irwar na. Uno, inton makita mga ibati na tipitaka na. Alayom ton, tayo di na. Apay amat matmatam ti aydek di talamisaan ka. Kwa. Napintas ka mat dita kagawan. Sigud mo tanapintasak. Kita man di aydek. Ay, natara ka kagawad. Mabalin ka diya kitain tayo ti ID ni Kapitan? Adan sa mo ti drawer ti lamisaan na. Iba't bati na ka dijay, kagawad? Ikabil na iti drawer na, no adda dito. Ngaminto nagawid, alaan na. Kasta gayam. Napanan ka din ni Kapitan na ya. Napanan sa mo kinita dagiti agdaldalo si ti kalsada. Apay aya? Kwa, di na magkulaing no ayan na, kagawad. Dala ko man tamagakan ko, ana. Astaya. Ay, dagayam na lipata ki Jetersinak. Dito'y kapaywag, ta inakbasik kitaan. Sige lang, kagawad. Awan parikot. Umayayon ti kundaway. Inakitaan ti ID ni Kapitan, iti drawer na. Apay ang nagawid ka, Inteng. Nasa papay mat. Saan pa'y apa nag-aawid? Di magasak lang nga iminaw. Napan ko lang kinita, dagitag daldalos iti kalsada. Kasta ka day.
Nasaya at matno pinadalo sam ti kalsada. Ado nga min ti wara dagiti ubeng. Ularod. No mapanday iti pagadalan kat, agibuleng damat iti kalsada. Uray mo't dagiti nataengan no maminsan. Agibeleng dalata iti basura da. Bayat mo't kit day, numapan ka iti pagadalan. Kat ibagam, kadagiti ubeng, aliklikan da, ti agiwara. Anda mo't basuraan, apang ibelengan da. Una niya. Mapanak to man. Marwam da nga minan nga agiwara. Unay kadagita nga ubengan. Kaadwan na kat nangananda kadagiti chicherya ti iwara dalatan. Nakurang da iti disiplina. Iso masapol mapalagipan da. Uwin nga rod. No saan da ang mapalagipan, malipatan damatay. Anya nga iti resulta ti ipaparami kuking ka. Nalpaso na, tata. Tayaso ka ro din. Itad mon. Sa bata medyo kalsada. Saan ka dumano ni balay? Tamang ano saan nga ipalubos ni tuyang ka. Angam kasanungay. No makita nanto jay taaso iti balay. Ay, kita damot king kan ano ipakitan. Saan mo mapan ni balay yaw? Sa bagay. Angam maguray ka man. Pangusaram aya dita ID. Kat saan mo mat nga ID da ita? Babae ni tiday ito nga ID. Mabalis ko, ninting batingteng. Kasano kung mamabalas mo? Baba ni ti ID na? Ay, away. Naganos pa'y gayam ti utag mo. Saan kun nga ibagaking ka, ti aramiday? Ay sos, madinsakit di ti aramida ma. Isublim to ka di ti ID ni Kapitan. Nambarak ko mamang isublay. Saan kumot nga ID? Yag mo itong araw kanyak. Tasak ti mga isublay, iti nangalaak. Di mon problema, di pan nakaisubli na. Awan bibiyang ka, uri mapukaw. Nakitab ka diti, dik banang. Nangidiswam aya. Apay asapulam kanyak. Jay drawer, ti pangikap kabilak. Apay nga awanan ijay. Ay, lagi pum ati nangikam. Awan nga rod nakitak dito balay. Mas daawak man ijay nga di. Apay nga agpukaw mailatan. Kasanon, no aramatan da iti dakas awagas. Wala niya. Masapol nga inak i-report ijay ilay. Mapukpukaw. Tapno sa anak mapabasol no aramatan da iti kalukwan. Wala. Mapankan, kabayatan adi na pa'y usaran iti kalukwan ti Aiden. No asino ki di mo tinangala iti dayjay nga Aiden. Adalang mo't iti lamisaan ko dayjay. Ingkakit di i-reporten. Saan ka asao? Sige, mapanak adagos. Sakbay nga aramatan da iti kalukwan ti Aiden. At day tati Kristo taglaklako itagduduma. Adamo dita, ti kinatulag ko at trabahador, adi na iri ka panalaing. Tapno makastre ka. No mairwar miti kayat kung alaing. Ibatik tumit ti Aiden ni Inteng. Tapno iso ti mapabasol ang nagtakaw. Mabalis kumitlaing ay, day jabating keng. Sigurado nga iso ti pabasulin da. Gapo iti ID na ang makita da iti crime scene. Nai-report mo ka din ti mapukpukaw nga Aiden, Inteng? Nalpasan dungaw. Awan ka di ti atap mo ang nangala iti dayjay nga Aiden. Awan. Narigat nga men ti basta agata platan. Sa bagay, ang mga mat no nalipatam lang tinangikam. Nadak iti barangay hall, ket ijay drawer ko tayan na. No agawid ak, alaak mat. Ngam iti alaak iti agawid ak. Awan matan! Apay ngay nga ininteres da. Kan, ja ay dimlaang matiin nala da. Dayta nga ron kijak amaw. Apay ngay nalada ti ay day. Ang ti question. Asino at talaga tinangala iti ay day. Nagkapwam, anya dagitay siyang putmaw. Ay, saan mo pakibiyangan dagitay? Lanlandok dagitay. Rimatis ti motorsiklaw. Akin kukwa ka dagita. Nagaduka sa lutson mo na yan. Mayat, tinapasamak itangal daw to yan.
Anya ko madayta na pasamak ta maragsakan ka. Nagbaligyak. Agpagakak taw. Intun matilew, ti kayat ko matilew. Asino ko mati-matilayo. Ay, orayin dati pasamak. Addan tumapanmang tilew, iti awanan bain anang tiplak iti rubak. Diyak maawatan ti kayat mo asawang. No saan ka makawawat? Urayim langay, ti sumarunaw ang mapasamak. Ay, pagarupan siguro tinangala iti aidek, ngagbaligi iti inaramid na. Apay, adda ka din jay aide. Ewan ka no. Mapanak, takitaan mi ti CCTV. Tapno maamuan no asino tinangaramay. Ada ka no nagtakaw iti parts ti motor. Kat ada ka no ije ti aidek. Hinasayaan mo't no adda ti CCTV iterwar. Tapno makita anaimbag. Ay, ada ka no. Saan da mamati asyak? Nalpas mo ten ngayon bagak amapukpuka ti aidek. Sakbayan na pasamak ti panagtakaw. Naimbag laengan tana i-report mo adagos ti pan nakapukaw ti aidem. Ay, maamuak ita. No asino tinangala iti aidek. Ingka nga rudan. Tapno maamuam ako nam. Ay, sige nga ron. Mapanakon. Dungo! Nay, apay nga paray. Kadwam mo iti pulis. Iti ka ano man. Saan nga agbaligay? Ti kinadakas, iti kinaimbag. Ngati kayat mo asawa paray. Saan ka makalibak? Sakbay nga imo nagka, iti pagtagilakwan. Ingkabil mo ti mask ken sunglass mo. Di mo amaw nga iti ruar paylaan kit ada CCTV. CCTV paray? Oo. Ti ko na magbaligi ka. Ti paimot ay dikti imbatem tapno mapabasulak. Wala kang panunot. Ay, pakawanan na ko maparay. Saan kun nga ulitain? Ay, talaga saan ang tayo mabalod kan? Sung batam, ti naramid mo. Ay, pangasip ka diya paray. Di na kumamo ipabalod. Ay, di tinakawa mo iti pasti motor. Iso, ti pagdawatam iti pasinsawan no pamakawan. No, pakawanan na ka. Ay, tulungan na ka diya paray. Yakayat ti mabalod paray. Yakayat. Kunak ba no, pag-aakandak ako na. Anya tinaknakan mo, tay naramid mo ti kasjay. Ay, pangasing. Ta dumawat ka iti pamakawan, iti aking kukwa iti pagtagilakwan tuyang. Saan ka day adimawat ka ni iti pamakawan, ngam saan nakapinatkan? Eso nga anusam ti dusa ti naramid mo. Ay, madigayam ti agaramid iti dakis tuyang. Ay, di daktultuladain. Ay na, mabalo daksan. Nagalasan nga'y numabalo daktuyan. Ay na, tatabadong. Iti ka naman, maditag takaw kan agibanas. Nang runa, nusika ti aking bason. Ala sigay! Dinan tiragibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, titing kay panagdanay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikuanang, umay kuman isubli ginatang ni Badong kong asay. Apay, Expired mo tayo na Anya ka mo tan maray. Tagla ko ka iti expired nga asay. sika man pa'y ti kaunaan a nagreklamo, nga expired ti lakok nga say. Talagamot nga expired dal. Kita man, Daytan na expired ang nabayag daytan. kasado nga ibagam nga expired. Saanan ang upgad. Anya, Sukat aban daytan.
Sukatak dayto, ikat nakagudwa mo taon. Tapi nagasin mi jay kagudwa. Kat idiramanan may, awan mo ramraman na. Sayo ibaga nga expired, itata nakagudwa yaon. So katam kide iti may sakilo nga asukar. Nayunay mo daytan. So katam no di mo kayat nga iwaras ka, ngaglaklako ka iti expired. Ha? Naa. Maperdi tinagan mo kas kagawad, kan mapukawan ka pa iti customer, maray. Naa. Binot-butang ko, ani marikwanang. Iso asinukatan na adagos iti may sa kilo nga asukar gen sublik nga asign. Ay na, naglaing ka talaga, tuya. Di na amaw, nakagarapon gayam day kagudwa nga assign. Di nakalibrita pa iti asukar. Dapat asintan. Siyempre, kastala ang ti dumiskartay ba dong? Malag, timpla ka nga ruday, niti kapita. Sige, mabit lang. Samita maun, damot asukar ta. Malas ka no ti agpanimay, kagawad. Kasano ajak agpanimid, kat nalugi akmadan. Ha? Apay? Anya ti nakalugyam? Ni Marituyang, expired ka no, di ginatang nangasin. Iso nga imay na pinasukatan iti asukar. Anya? Expired nga assign? Oy, awan mo ti amok nga ag-expire nga assign. Sino kataklatan, tapno awanan ti rire. Kunana nga min apirgen na kano tinagan ka. Ay, imay na ka maninwinan to 3 ah. Day tangaro ti pampanunutag. Dimla ko masinuksukatanan. May angag sa usaaw. Bayak man langan. Marwa mano kasta. Awan la siguro asukar da. Kasta nga ta? Wan kagawad. Patsin na. Nay, agpilpili kamot iti tinapay alakok. Ang mga noo may munto manen isubleng. Anya ka mutin maray, mabainak mo ta. Kasla di asin ngayon sublim akagkagudwan. Kaya't mo agumata nga kuno saan. Kat gumatang ka na. Amok mo tiyot nga awan pa'y buwi na manong. Kasano nga mom? Tantanawan na ka de, di tabalayaw. Amok latan, tasaan pa'y anak sayan dagi talakom. Agbuwe na mano ka nga rudan. Dua asupot at tinapay tigatangag. Sagay sa kamay kinebadong ka. Nasayat no kasta, maray. Kabarbaro na kita tinapay alako kat. Kaidil-deliver dalaang itay. Good. Kukwak dayto adda palaman na. Kukwamot ni Badong dayto awan palaman na. Aw, manuamain maray. Ay, sana naimas na ito ginatang mo tinapay, tuya. Kasano ako na maasaan ang naimas? Kat nakagudwa mon ang nakagatan. Yung kay sublay, ikinagatangan. Isoblik manay. Way, ibaga man na pirday. Kano may bibos mo? So katanday ta ni Marikwanang. Ay, mabain ako. Si kanti mapan mang isublay no kaya mo. Yung kakideng, unay ka na ya. Nagdadakkel takagat mo. Kung dandanin maibos, ipasukat mo kita. Marikwanang, di kalilignusan akagawat dito'y kabildatan. Ay, puno ka di day taki no nam, kabadong. Puno maray, aglalo no umisim ka. Ay na, kaskalatin ijer maray. Di nakman ang awon iti kasta. Huwag gayam. Kagap-gapo ni Maritu yang dititirsin itay. Imay matang iti tinapay. Way, namok maray. Kinan nyo ka din di tinapay. Pinapudno na, isuday ta, ti umay ko isublay. Anya! Umisim ka di maray. Ano saan ka lumaan? Umay mo man na isublain. Ne, itak lang amang isubli ah. Naperdi nga min dayto tinapay maray. Ay, sa anak ang mamatay. Kabarbaro lada kita tinapay. Kaya't mo ang makita ti pamanagnak maray. Kauwan, kasapulan nga ipakita yung kanyak. Jay pamanagnag. Dayta ti pamanagnak maray. Umay mo isublay, dayta nagbasitan anak da. Idi kinagat ko na minsan. Jak nadlaw ang naperdi kaya main. Idi may kadwa. Jak lata nadlaw. Idi may katlaw. Ijayain.
Nadlaw ko na napirdi gayam. Ay, sanak ang mamati iti daytay bagbagam. Asan mo apat yan, Maray? Kano naglawag nga dabuot na. Awan ti makitak abuot na. Kaya't mo asawain, saan mo asukatan? Apay ko maasukat akat dandan ni maibusan. Saan mo gaya makayat asukatan, ah? Apay, papanam, Nakagreklamaw. Mabalinaya ti kastamay. Napirdi ti tinapay ala ko ni kagawad kunam. Wan pare, napirdi talaga. Anya nga ti kayat mau. Ipasukat mau. Wan ko maa pare, napirdi ba? Unang nga dandan ni maibus maon. Napirdi nga rod pare. Siya ka diti patyam. Kasla saan mo't napirdi iti panagkunak. Ape asuruan na, kit kabisadok ti napirdi kun saan at tinapay. Saanan na kaya't asukatan ni kagawad ko anang dayta. Ay sana mabalin na pare. No iday. Kaya linukatam ko ma, kat nakita mo nga dabuot na. Ingka kumain sukatan na. Saan ko nga rod mo't anakitan pare? Ang kinit taba. Ang nagbuot gayam. Anda kinitab mo. Dandan ni pa'y maibusan. Unya rod. Ay una yan. Kanya makunam ngay pare. Kwa. Dua-dua ka pare. Ha? Kaya mo asawan, ayaw ng pailaang may ni marikwanan. Dapat kagawad mo. Ay tapno awan ng ti adu arire. Yawat mo kanyak ti tinapay. Atoy pare. Kahit ananong ngay. Kan nag-akasunam. Nini. Ninalngal mo mutin pare. Hapa ngay. Awanin na, tiba sukat ka. Saan kan nga panagisukat? Ikan kalangan iti kwarta nga igatang mo. Iti kaslapungan at tinapay. Anya. Kasta ati kapitan. Nanakam. Naanos. Kun manangasay. Talaga? Agpaisuan na nakamakin na anusak. Ay, uwin paray. Bili baking ka. Among ka urnosay. Dagiti rumso arire. Dito barangay mo. Mala. Yawat mo nga rutan. Yung kwarta nga igatang ka. Iti tinapay. Tama pa na kaun paray. Nakagatan kay si baro at tinapay. Why? Inikanap ni pare inteng iti kwarta. Nagswerte ka matay. Ay, kauna. Iso nga no, da sumarunong ay pasukat mo. Mapan ka pa'y nga umuna kini pare inteng. Nagsingputan ni Kapitan no kasta. Una. Nan, ramanakman nga rod day taginatang mo at tinapay. Ay, sana mamalay. No kaya't mau, mapan mumit isukat day taginatang mau. Isukat ka, kat kinangkaon. Marimilyang, nanggatangam day tapaldam ang nalabaga. Apay, di mo pa'y amaw ngaglaklako ni Marikwanang iti ukay-ukay. Ijay mo aginatang? Wan maray, adaw tinagpipintas alako na. Jak nakita, ay katmapan ka, takaluklok at nagitilako na ita. Kastaya, wan, ingkan, tama nga lumaunaan na kati sa balay. Kukok day ti apalda, gatangot day tao. Ay, umay mon bayadan marituyang, tapno saan da ka nga unaan ti sa balay. Ay, wan maray, narigatan. Adamot kasta apalda ni Maribilyang, ngam nalabaga. Ay siya ngay maray. Ay niya akulur day tinapilay. Day takulur yellow. Ayun gayam. Katgapo takulur yellow, nanginina. Apay ngay mo't ang nanginina. Kakulur yellow nga raud. Nungay kulur na labaga ti ala. Awanan ti kulur na labaga. Mala, ibagam nga rod numanaw, tabayada ko, uray nangina. Anya timako ng badaw. Bagay ko kadimo lang dato'y kulor yelo apalda. Nangalami ti dayta. Ginatang kaw di tatirsina ni Marikwanang. Aya. Bagay ko niya. Ay uwanin na, bagay mon. Anya pa yung ngay, ti maibaga. Usarot daytoy no agpaili Agam niya Kita ay, tamang ano alain na kita karo ba tayo, nga galalay ti kumkumpurmay. Ay, wala niya. Mumutin na kita karo ba ta? No, da maibilang a kurso na da, alain dalatan. Sapay nangina ti pinanggatan ko ditaw. Kat ikama, iti pakabigbigan na. Ay, wag.
Anya nga tanusuratak jay gayadan na. Anya nga, surat mo. Tuyang labadong. Paldam day ta, apang iraman mo nga, tinagan ka. Nala, jay lang arudnagan ko, no di mo kaya ti mairaman. Isurat ko dito iti tuyang kaburlisan. May mayat pa'y. Kadadak ko lang, tapno sa anda at takawan. Ay na, wow, marikwanang. Nagpintas mo tanday ta suot mo abistida. Bagay kan ka. Nakita kiti karton, Maray. Iso nga inalakon Imbag lang nga damat gunggunak nga aglaklakaw. Adapay ka di kasta, Maray. Apay, kayat mo? Ay, taiyak padpadat ako, ma. Adda, Maray. Gatangam nga ruda na, di may isa. Ay na, imbaglakit na yung tanda kapadpada na, Maray. Wan, addan pagpadpadaan ta. Indon bigat, no agpaili ta. Isuot ta dito abistida. Addam amok nga umapal. Bayam nga umapal ni Marituyang. Sana balay, addamot nagatang napalda. Bagay na kaday. Jak pa'y nakita nga insuot na, Maray. Da Marimilyang kan marikwa ng samo, dagiti agurura itilugan iti parada. Way, suda, apay ya. Nakabistida dan samag. Way, pagpadpada da, iti bestida. Siyak nakapalda aklang. Kit mananungay. Kaya't kumuti ka siya abistida. May mayat day tapaldam. Tada nakasurat, anagan mo, di tagayadan na. Mapan kun to isukat dayto kini marikwanang. Ano kaya nasukatan na? Tapay kidinasan. Marikwanang, simangpit kan anaggapoy jay ilay. Damagang pa'y laang kat kitkitaan naklangaro daw. Nakita kayo ngamin itay kini Marimilyang ang nagpailay. Inururay da ka, tako namin nagpaili ka mag. Agpaili ako mamag. Ngam nakita mo ngamin nagpadpada kayo iti bestida kini Marimilyang. Ay wan, Maray, ginatang na di kapadpada ti bestida. Kaya't kumuti ka sa bestida, Maray. Ay, awanan Isubli nga ron dito palda ginatang ka. Isublem manan. Di mo kunaan, nasaan na mabalay. Unay kamutin, Maray. Isublem, kat ko nam asinuratam day tagayadan na. Sinurata ka, tapno saan abigbigan dagiti karuba may. Saan amabalin nga ipasukat mo dayta? Ure agdarum ka, uno agreklamo ka. Saan amabalin? Ayan ni Kapitan Maray. Adday di barangay hall. Mapan ka ija ayan na. Nawaya kang agreklamo ijay. Ay! Nasakit ti ulo kada kayo kani pare badong. Apay ngay magkapitan. Itong galada reklamo yun. Dito'y lataayan ko ti papanan nyo. Kat siyempre si kangarod ti Kapitan. Ano sama? Sinuratam nga rodan ti bestida. Isukat mo pailaan. Ay kat kartibo nun adi gumatang. Ay ustad, luk-lukwan nyo ti tao. Ay maudin da ito'y atulungan ka. Mauday, Kapitan. Kitay man. Nagadupay ti nakapila nga agpatulong kanyak. Simingit ka manin. Itay dapay ang nakapila dagita. Ay. Kastaya. Wen! Ay saan mo nga isukat day taginatang mo apal da? Ang mga nusika pa ti reklamo ni kagawad ko nang. Ay agruam ka. Ay na, Marituyan. Urean niya pa'y ti ar-aramidam nga agsirip-sirip dita. Jak sukatan dita sinuratam apalda. Sir-siri pagklaan mo't agong ungot ka. Asino kumati saan ama kaungat iti dayta nga style mau. Isungarod abal-baliwa kun Maray. Saan kun nga isukat tabagay kumaday ti palda. Kita nay. Kat talaga matabagay mau. Sige man. Agpusipos ka pa'y maminsan, Maray, takita man. Oray na agbalon, Maray. Mayat, Maray. Bagay mo. Hay, sinuratam itinagan mo. Ita, ipasukat mo. Ay na, nanatoyang. Saan
lukwen ti padam a tao. Tapakadadaanan, kan pakaibabain ng mailaray ta. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enrique. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.